50% боз имтиёз. соҳаи моҳипарварӣ ва паррандапарварӣ аз имтиёзҳои навбатии ҳукумати мамлакат бархурдор гардидаанд. салом бинандагони азиз, барномаи имтиёз аст. пешниҳод аз идораи барномаҳои кишоварзӣ, ислоҳоти замин ва масъалаҳои оби телевизиони Тоҷикистон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарвариро чун самти афзалиятнок, зудрас ва таъминкунандаи аҳолӣ бо гӯшт, туғм ва моҳӣ арзёбӣ намуда ба соҳаҳо имтиёзҳоро тамдид намуданд. акнун соҳибкорони дар самти моҳипарварӣ ва паррандапарварӣ фаъолияткунанда бо супоридани 50% имтиёз метавонанд соҳибкории худро равнақ диҳанд. ёдовар мешавем ки қаблан ҳам аз тарафи ҳукумати мамлакат ба соҳаҳо имтиёзҳо барои 6 сол пешниҳод гардида буд. омори муқоисавӣ нишон медиҳад ки дар ин давра истеҳсоли маҳсулоти соҳа тамоюли афзоиш дорад. истеҳсоли моҳӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба ҳолати 1 октябри соли 2023-2024 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ҳолати 1 октябри соли 2023 2780 тонна. Ба ҳолати 1 октябри соли 2024 2909 тонна. афзоиш ёфтааст 129 тонна. истеҳсоли тухм дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 октябри солҳои 2023-2024 ба ҳолати 1 октябри соли 2023 863 миллиону 373 ҳазор дона. ба ҳолати 1 октябри соли 2024 891 миллиону 345 ҳазор дона. вобаста ба тамдиди имтиёзҳои андозию гумрукӣ ба соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ ва таъсири он ба истеҳсоли маҳсулот, тақвияти корҳои илмӣ ва аз ҳама муҳим истифодаи иқтидорҳои нав ба студия даъват намудем Давлатҷон Комилзода, академики Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва Акрам Ҳоҷизода, корманди Институти чорводорӣ ва чорогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. имтиёзҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ барои 6 сол қабул гардида буданд, то кадом андоза соҳибкорон онро истифода бурданд ва нишондиҳандаҳо то куҷо қонеъкунанда аст? паррандапарварӣ соҳаи зуд инкишоф ёбанда сермаҳсул ва сердаромад мебошад ва соҳа метавонад мардумро дар муддатҳои кӯтоҳтарин бо тухм ва гӯшти парҳезӣ бо нархи арзон таъмин намояд. бинобар ин дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон истеҳсоли маҳсулоти соҳаи паррандапарварӣ дар 50 соли охир дучанд зиёд гардид. бинобар ин президенти мамлакати мо муҳтарам Эмомалироҳмон соли 2017 дар паёмашон ба маҷлиси олӣ соҳаи паррандапарвариро самти афзалиятнок эълон намуда пешниҳод намуданд ки имтиёзи давлатӣ дода шавад. дар асоси ин пешниҳод соҳа дар муддати 6 сол аз андозу пардохтҳои асосӣ озод карда шуд. ин имтиёзи давлатӣ барои рушди соҳаи паррандапарварӣ як такони ҷиддӣ дод. дар ин давра шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ зиёда 3 маротиба зиёд шуд. саршумор зиёда аз 2 маротиба. истеҳсоли тухм бошад 3-4 маротиба. истеҳсоли гӯшт бошад 7-8 маротиба зиёд гардид ва таъмини аҳолӣ бо маводҳои парҳезию серғизо беҳтар шуд. ҳамзамон қайд кардан лозим аст ки аз он меъёрҳое ки дар ҷумҳурӣ қабул карда шудааст, имрӯз ин ҳаҷми истеҳсоли тухми гӯшти парранда басанда нест. мо аз рӯи меъёрҳои қабул гардида бояд истеҳсоли тухмро 1-2 маротиба зиёд гардонем. истеҳсоли гӯшти парранда бошад ба 3-4 маротиба зиёд карда шавад. олимони соҳа дар ҳамкори мутахассисон ҳамеша меъёрҳои истифодаи хӯрокҳои серғизо, хӯрокҳои ғайри анъанавиро дар ғизои паррандаҳо муайян мекунанд. дар соҳаи паррандапарварӣ хӯрокҳои асосӣ асосан аз хориҷи кишвар бо нархҳои гарон ворид мешавад. бинобар ин пешниҳоди имтиёз имконият метиҳад ки ҳамин нархи хӯроки воридшуда чанде арзон шавад, яъне нархи аслии маҳсулот арзон шавад, соҳа пеш равад
در این سمت البته استفاده کردن خوراک‌های غیر عنعنوی محلی به مانند بینتنیت، آهک سنگ، چای جواری، تریتیکل حتمی لازم است که در این جاده علما تحقیقات برده پیشنهاد کرده اند. بنابراین با خواجگیداران همه شرایط‌های لازمی در جمهوری هست. فقط مسئولیت را حس کرده برای زیاد کردن تخم به 1-2 مراتب، گوشت پرنده 3-4 مراتب باید حصه ارزنده خود را گذارند. در این سمت استحصال محصولات پرنده در خواجگی‌های دهقانی انفرادی یکی از ذخیره‌های بهترین می باشد. حالا محصولات سایه پرنده پروری اساساً در خواجگی‌های مخصوص گردانده استحصال می شود. بنابراین به خواجگی‌های دهقانی انفرادی استفاده با امتیازها لازم است که پرورش پرنده را بهتر نمایند. سالهای اخیر ساحه ماهی پروری روز از روز تقویت بخشیده و زیاد شده ایستاده است. خواجگی‌های ماهی پروری استحصال هم روز به روز به چشم معیان است که استحصال هم زیاد شده ایستاده است. این هم باشد با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و کودکس انداز و گمرک تحت رقم‌های 1620 و 1621 وارد گردید. در همین جاده ساحه ماهی پروری هم در جمهوری به مدت 6 سال از انداز و باج گمرکی، واردات تکنولوژی‌ها، خوراک و دیگر لوازمات‌های به ساحه ماهی پروری ضرور است آزاد گردیدند و این خوشبختانه برای صاحبکارانی که در ساحه ماهی پروری شغل می‌ورزیدند بسیار تکان جدی به عمل آمد. از همین بابت 6 ساله که ساحه آزاد گردید، تعداد خواجگی‌های ماهی پروری روز از روز زیاد شده ایستادند. طبق معلومات‌های آماری جمهوری که 385 تا 400 خواجگی‌های ماهی پروری عرض وجود دارند، فعالیت نموده ایستادند. روز از روز، سال از سال استحصال ماهی هم زیاد شده ایستاده است و برای معیار استعمال ماهی که برای هر یک شخص ما باید توانیم که 9 کیلوگرم ماهی تر و تازه رو پیشنهاد نماییم. این برای سلامتی انسان بسیار فایده کلانی دارد و برای این صاحبکاران ما که از این امتیازها برخوردار بودند و استفاده بردند باید چخیلی که به همگان معلوم است تاجیکستان ما زیاده از 10 میلیون اهالی دارد. برای این ماهی پروران جهد و تلاش نموده استحصال ما نه کم از 90,000 تن باید ما ماهی استحصال نماییم که به همین معیار استعمالی که به هر یک شخص معین کرده شده است ما باید به اون برسیم. برای همین این امتیازهایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص از طرف پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم کشورمون امام الرحمن که دستگیری خوب در ساحه ماهی پروری دیده می شود و برای تمام صاحبکاران در ساحه ماهی پروری که شغل می‌ورزند و شغل ورزیده ایستادند در همین اساس امتیازهایی که از طرف حکومت جمهوری در ساحه ماهی پروری مانده شده است. همین هم گفتن لازم است که یکمین بار در جمهوری ما ماهی‌های اویله توس ماهی‌ها یعنی آسیا تاراها را براه ماندیم. این نبود و از طرف کارپوراسیون ماهی تاجیک در ولایت سوخت همین ماهی را ما آوردن مطابق کناندیم. بسیار نتیجه های خوب داده ایستاده است. در آینده به گرفتن تخم آن خودمون مشغول میشویم و در ناحیه دنغره باز همین اویله توس ماهی یعنی بستر این ماهی یک از نادر هستند. ماهی های بسیار بالعزت ساحه ماهی پروری می باشد. این هم به راه ماندیم و این هم نتیجه خوب داده ایستاده است و در آینده دیگر نمود ماهی‌هایی که از بین رفته ایستاده یعنی امور سیاه، پیشانه پهمی آلا، بوفالوهای آمریکایی و دیگر نمود ماهی‌هایی که از بین رفته ایستاده ما اونها احیا نمودن در کار، آنها را وارد نمودن در کار. خیلی که از معلومات‌های آماری به ما دسترس گردیده است در سال 2023 استحصال ماهی به 5454 تن رسانیده شده بود که این از دورنمایی که نقشه دورنمایی که در ساحه ماهی پروری وابسته کرده شده یک چند زیاد می باشد و در سال 2024 ما باوری داریم که به 1 اکتبر سال 2024 2908 تن با معلومات آماری به دست ما رسیده است. عین زمان 15 خواجگی‌های ماهی پروری گل ماهی عرض وجود دارد که اینا هم بعد همین قبول امتیازهایی که از طرف حکومت
пешбинӣ гардида буд бисёр пешравӣ ҳаст. дар оянда мо боварӣ комил дорем ки барои содирот мо омода ҳастем ки гулмоҳии зебо ва ширини тоҷикистонро ба содирот пешкаш намоем. саломат бошед, ташаккури зиёд. Тамдиди 50% андозиву гумрукӣ ба соҳаҳо то кадом андоза ба имкониятҳои то ҳанӯз истифода нашида мусоидат мекунад? ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз имтиёзи худро тамдид намуда, боз ба 2 сол дар ҳаҷми 50% соҳаро аз пардохту андозҳои асосӣ озод намуда. бо назардошти ин ба соҳибкорон, хоҷагидорон лозим аст ки ин имтиёзро самаранок истифода бурда барои зиёд кардани истеҳсолу тухми гӯшти парранда саҳми арзанда худро гузоранд. бинобар ин мо боварӣ дорем ки соҳибкорони мо хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ вобаста ба пешниҳоди саривақтии ҳукумат ба соҳа имтиёзро дуруст истифода мебаранд ва барои зиёд шудани маҳсулоти соҳа ҳиссаи худро мегузаронанд. ба ин васила таъмини амнияту озуқаворӣ бештару бештар мешавад. пешниҳоди имтиёзи давлатӣ ба соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ ва дигар соҳаҳо ин як асос, як такони бузурги рушди соҳа гардид ва дар оянда мегардад. барои ҳамин ҳам ин имтиёзҳо барои чӣ? барои рушд, барои он ки соҳибкорон шароит пайдо мекунанд ки як миқдори муайяни даромади худро барои рушди соҳаи худашон, яъне воридоти таҷҳизотҳои нав, зоту кросҳои нав, ҳамкориҳо бо олимо, ҳамкорӣ бо ҳамтоёни мо аз хориҷ ба роҳ монанд. бинобар ин бе ин албатта соҳа рушд намеёбад. барои имтиёз шароити ҳаминро медиҳад. барои ин хурсандиовар аст ки президенти мо, ҳукумати мо инро ба назар гирифта имтиёз медиҳанд. барои мо хоҷагидорони мо ҳатмӣ ин имтиёзро бояд самарабахш истифода баранд барои рушди соҳа, зиёд кардани маҳсулоту тухми гӯшти парранда. тамдиди 50% аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва аз тарафи кумитаи андоз тавзеҳ доданд ва хурсандиовари соҳибкорон ҳамин аст ки 6 соле ки мисол соҳа аз андозҳо озод шудагӣ буд, бо иқдоми ҷаноби олӣ иқдом гирифтанд ки бо 50% таи 2 соли охир, яъне аз 1 январи соли 2024 то 31 декабри соли 2026 ҳамин тамдид 50% карда шуд. инам дар соҳаи моҳипарварӣ бисёр як такон мебошад ки соҳибкорони мо метавонанд ки аз андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ, андоз аз замин, андоз аз арзиши иловашуда яъне истифода баранд. ин ҳам бисёр як такон ҳаст барои пешрафти ҳамин соҳаи моҳипарварӣ. мо боварӣ дорем ки соҳибкорони мо аз ҳамин иқдоми гирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус пешвои миллат роҳбаланд мешаванд ва истеҳсоли моҳиро бояд дучанд карда ба пешкаши шаҳрвандон ва меҳмононе ки ба ҷумҳурии мо ташриф меоранд пешкаш намоем. вобаста ба натиҷаи имтиёзҳои андозиву гумрукӣ ва тамдиди он ба соҳаҳои моҳипарварӣ ва паррандапарварӣ бо мо мустақиман пайваст мегарданд Машокир Назарзода, муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. соҳибкорони дар соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ фаъолияткунанда ки 6 сол аз супоридани 6 намуди андозҳо озод буданд, натиҷаҳои истеҳсоли онҳо то кадом андоза назаррас буд? чизе ки маъмулан маълум аст, дар паёми навбатӣ соли 2017 пешвои муаззами миллат барои соҳаи паррандапарварӣ як такони ҷиддие дод ки соҳаи паррандапарварӣ аз тамоми андоз ва боҷи гумрукӣ озод намуд. ин барои пешравии соҳа, барои рушди соҳаи паррандапарварӣ бисёр мусоидат кард. соҳаи паррандапарварӣ аз ҳамаи намуди андоза ва боҷи гумрукӣ озод шуд. соли 2018 якбора соҳаи паррандапарварӣ барои рушд ёфтану зиёд шудани саршумор ва истеҳсоли маҳсулот нисбати дигар солҳо афзоиш ёфт. чизе ки маълум аст, дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат барои таъмин кардани амнияти озуқаворӣ
тамин кардани бозори дохилии ҷумҳурӣ хеле такони ҷиддие дод ки имрӯз маълум аст ки дар бозори дохилӣ ҳама маҳсулоти соҳаи паррандапарварӣ истеҳсоли ватанӣ ба назар мерасад. аз дигар давлатҳо умуман воридоти тухм ва гӯшти парранда на балки коҳиш ёфт, умуман ворид намешавад. имрӯз яке аз пешқадамтарин парвариши мурғ ва истеҳсоли тухм, истеҳсоли гӯшт ки тарзи вазнгирӣ ва фоизи истеҳсоли тухм ки мо то 97% баромадем дар истеҳсоли тухм ва гӯшти паррандара мо метавонем ки имрӯз агар бозорда лозим бошад то 3 кило парвариш мекунем бе ягон иловагӣ моддаҳои кимиёвӣ. фақат хӯроки табиӣ, оби софи Тоҷикистон, хӯроки табиии Тоҷикистон ва мутахассисои барҷастае ки имрӯз ҳама рафта дар ҳама ҷо омӯхта аз ҳисоби иқлим, об, ҳаво мо метавонем ки дар тамоми ҷо маҳсулоти паррандаро пешниҳод намоем. таъсири имтиёзҳои андозиву гумрукӣ ба соҳаи моҳипарварӣ чӣ гуна аст ва то куҷо имрӯз нишондиҳандаҳо қонеъкунанда аст? албатта моҳипарвариам бо дастгирии пешвои муаззами миллат ваам баъди соли 2019 ваам аз андоз ва боҷу гумрукӣ аматарафа озод шуд, дастгирӣ ёфт. Якбора дар самти моҳипарвариам авзои моҳӣ бисёр шуд, соҳибкорам бисёр авасманд шуданд. авзои моҳӣ дар ҳар як ҷои кадом минтақае ки наре ҷойде ки об бошад дар ҳамон ҷо якта авз дута авз аст. имрӯз истеҳсоли гӯшти моҳиам 2-3 баробар аллакай зиёд шуд. мо дар ҳамаи минтақаҳои шаҳру ноҳияҳо дар бозорҳое ки ҷои махсус ҷоҳо ташкил шиданд, авзои моҳӣ ки барои пешниҳод фурӯхтани моҳӣ имрӯз дар бозорҳо ягонта мисол моҳиам ҳаст, пешниҳод мешавад. масъалаи нархи моҳида ман гуфта метавонам ки унам ҳамихел консентратҳо ва дигар маводҳо аз хориҷи кишвар ворид мешавад. барои ин сабаб амидам корбарӣ кистем ки мо ҳаракат кардем ки нархи моҳиро фурӯрем. аз сабабе ки зиёд шиданаш кормандош зиёд шид, авзо зиёд шид, гектари ки он барои авзои моҳӣ ҳастанд 2 баробар 3 баробар зиёд шид. ҳама ин самараи имтиёзҳои додагии ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад, самараи дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Алӣ Раҳмон мебошад ки имрӯз бозори дохилии мо ҳам аз гӯшт, аз шир, аз гӯшти парранда, аз тухм, моҳӣ таъмин мебошад. ташаккур. бинандагони азиз бо мо дар суҳбат буданд Машокир Назарзода, муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. истеҳсоли гӯшти мурғ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 октябри солҳои 2023-2024 ба ҳолати 1 октябри соли 2023 37622 тонна, ба ҳолати 1 октябри соли 2024 33914 тонна кам гардидааст, 3708 тонна. ба омор назар андозем, дар ин давра саршумори парранда ва истеҳсоли гӯшти он коҳиш ёфтааст. омилҳои таъсиррасон кадомҳоянд? ҳар як соҳа як махсусиятҳои худро дорад. дар соҳаи зироаткорӣ масалан дар зимистон мо қариб истеҳсол намекунем, дар тобистон зиёдтар истеҳсол мекунем. барои ҳамин ин таъсири якуме ки тағйирёбии фасли сол таъсир мекунад. мани зимистон омада истодааст, хоҳем нахоҳем ин таъсир мекунад. дуюм ин ки дар ин соҳа бисёр корхонаҳои махсус гардонидашуда нав таъсис ҳастанд. барои пурра фаъолият кардани онҳо як вақти муайян талаб карда мешавад. дар 9 моҳи соли равон истеҳсоли тухм коҳиш наёфтааст. фақат истеҳсоли гӯшт камтар коҳиш ёфтааст. барои ман то охири сол ҳоли муҳлат ҳаст. ман боварӣ дорам ин коҳишёбии истеҳсоли гӯштам ислоҳшаванда ислоҳ мешавад. барои ин ки корхонаҳо масалан ҳозир камтар масоили ҳалталаб барои воридоти чӯҷаҳои якрӯзаи тухми инкубатсиона камакак пайдо шуда буд. ҳамин чиз ислоҳ шуда истодааст. ин бо ислоҳ шудани ин камбудиҳо хоҷагидорон албатта ҳавасманд ҳастанд, бештар истеҳсол кунанд, бештар даромад гиранд.
من باور دارم این کمبودی هم اصلاح شونده است. саломат бошед. Табиӣ аст ки имтиёзҳо як давраи муайян доранд ва беохир буда наметавонанд. соҳибкорон дар соҳа фаъолияткунанда ан ҳамин имтиёзҳоро бояд чӣ гуна истифода баранд? بسیار رشد یافته است. شماره کارخانه مخصوص گرداننده زیاد شده است. باز زیاد می شود. وقتی که یک نقطه معین رشد به که ساحه رسید می تواند ساحه به امتیاز دولتی هم رشد یابد. لیکن در حال و در دوره گذشته ساحه هم ماهی پروری هم پرنده پروری به امتیاز نیاز دارد. ما باوری داریم که صاحبکاران این را درک میکنن و میفهمند و در همین جاده باید یک سهم خود را هم باشد، باید به غنی گرداندن بودجه مملکت باید سهم خود را گذارند. تشکری زیاد برای تحلیل عمیق و پیشنهاد توصیه‌های سودمند. بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که همصحبتان ما بودند دولتجان کاملزاده، اکادمیک اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان و اکرم حاجی‌زاده، کارمند اینستیتوت چاره‌داری و چراگاه اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان. در حقیقت رشد صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری همیشه در محور توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون قرار دارد. این است که در اساس امتیازهای فراهم آورده حکومت مملکت رشد واقعی ساحه‌ها تامین گردیده است. برنامه امتیاز بود. پیشنهاد از اداره برنامه‌های کشاورزی، اصلاحات زمین و مسائل آب تلویزیون تاجیکستان. خیر، با برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان بمانید.